guys, oh, mga kabro, yan Southern Ivy Land Speaker doon. Minutes yung ginagamit nila. Ayan po. Double po yan. Ito dito sa rest area ng Alabama. Yan po yung racket. Yan. Pasyal-pasyal lang po mga kabro, kabagis. God bless you all. Ay, nagpapapicture. Yan. Good uli mga bro, kabagis. God bless you all. Yan, welcome Sweet Home Alabama. Ay, yung kantang Alabama. Yan, ito pong rest area. Pahinga. Yan po.